Mu minsi ishize hagaragaye inkuru ivuga ku bwandu bwa hantavirus bwagaragaye mu bwato bw'ubukerarugendo bwitwa MV Hondias. Iyi nkuru yatangajwe n'inzego mpuzamahanga z'ubuzima zirimo WHO World Health Organization zivuga ko hari abantu bakekwaho cyangwa bamaze kwandura iyi virusi ndetse batatu ikaba imaze kubatwara ubuzima. Urugendo rw'ubwato rwatangiriye muri Argentina ahakunzwe kugaragara ubwoko bwa hantavirus buzwiho kwandura hagati y'abantu bwitwa Andes virus. Ibi byatumye hakekwa ko iyi virusi ishobora kuba yaratangiriye ku butaka mbere yo gukwirakwira mu bwato. Hantavirus ni itsinda rya virusi riri mu muryango witwa Hantaviridae, rikaba rigizwe na virusi zituruka ku nyamaswa cyane cyane imbeba n'andi matungo mato. Nubwo iyi virusi ishobora kuba yarabayeho kuva kera cyane mu bidukikije, amateka yayo yatangiye kumenyekana neza mu kinyejana cya 20 ubwo abantu batangiye kubona indwara zidasanzwe zifitanye isano n'aho imbeba ziba. Amateka ya mbere agaragara neza ya hantavirus afitanye isano n'intambara ya Korea yabaye hagati y'1950 ndetse n'1953. Muri icyo gihe abasirikare benshi cyane bari mu gice cya Korea y'Amajyaruguru batangiye kurwara indwara yabatezaga umuriro ukabije, kubabara umutwe ndetse n'ibibazo by'impyiko. Abagera ku bihumbi baranduye kandi benshi barapfa. Icyo gihe ntihahise hamenyekana icyateye iyo ndwara, ariko nyuma y'imyaka myinshi abashakashatsi baje kuyihuza na virusi yaje kwitwa hantavirus biturutse ku ruzi rwa Hantan rwo muri ako gace. Mu mwaka w'1978 nibwo abashakashatsi bashoboye gutandukanya no kumenya neza hantavirus bwa mbere. Bayita Hantan virus, ikaba iri mu muryango wa Hantaviridae. Ibi byatumye hatangira gusobanurwa neza ko hantavirus itari imwe gusa, ahubwo igizwe n'amoko menshi atandukanye, kandi buri bwoko bukaba bufitanye isano n'inyamaswa virusi iturukamo cyangwa se ituyemo, cyane cyane imbeba cyangwa utundi dusimba duto. Urugero rwa mbere ni Hantan virus yabonetse mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo no mu bice bya Korea y'Amajyaruguru. Ikaba iboneka cyane mu mbeba zo mu gasozi zizwi nka striped field mouse. Ubu bwoko bwa virusi bitera indwara yibasira cyane impyiko. Hari kandi Seoul virus iboneka mu mbeba zisanzwe zibana n'abantu zizwi nka Latus norvegus na Latus latus. Iyi virusi iboneka mu bihugu byinshi ku isi kuko izi mbeba ziboneka hafi hose aho abantu batuye, bigatuma nayo ishobora kugaragara henshi. Mu Burayi haboneka Pumar virus ifitanye isano n'imbeba zo mu mashyamba zizwi nka bank vol. Mylos Gerarayus. Iyi virusi ikunze kugaragara mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi kandi itera indwara idakabije cyane ugereranyije n'izindi. Mu mugabane wa Amerika hari Nombre virus yabonetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu gace ka Four Corners. Iyi virusi iboneka mu mbeba zitwa deer mouse, kandi niyo itera cyane indwara y'ubuhumekero ikomeye yitwa hantavirus pulmonary syndrome. Hari kandi ubwoko bwa Andes virus buboneka cyane muri Argentina na Chile, bukaba bufitanye isano n'imbeba zo mu gasozi. Icyihariye kuri ubu bwoko ni uko bushobora no kwandura hagati y'abantu mu bihe bidasanzwe bitandukanye n'andi moko menshi ya hantavirus. Muri make, kuva mu mwaka w'1978 byagaragaye ko hantavirus igizwe n'amoko menshi kandi buri bwoko bukaba bufite inyamaswa bwihariye bubamo. Ibi byafashije cyane abashakashatsi kumenya uko iyi ndwara ikwirakwira no gushyiraho ingamba zo kuyirinda, cyane cyane kwirinda kugera cyangwa se guhura n'imbeba n'aho ziba. Mu mwaka w'1993 habaye kimwe mu bihe by'ingenzi byatumye hantavirus imenyekana ku rwego mpuzamahanga, ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Four Corners hagaragaye ubwandu bukomeye bwa hantavirus pulmonary syndrome. Abantu benshi batangiye kugaragaza ibimenyetso bikomeye byo guhumeka nabi, umuriro ukabije, kandi mu gihe gito abantu barenga 24 bari bamaze kwandura. Hafi 1/2 cyabo barapfuye. Ibi byatewe n'iyongera ry'imbeba zo mu gasozi zari zabaye nyinshi kubera imvura n'ibiribwa byinshi, bigatuma abantu bahura n'ibidukikije byanduye. Ibi byatumye inzego z'ubuzima zitangira gufata hantavirus nk'indwara ikomeye ishobora guteza ibyago bikomeye.
Nyuma y'ibi mu mpera z'imyaka ya 1990 mu bihugu bya Argentine na Chile hagaragaye icyorezo cy'indwara ya hantavirus ifitanye isano cyane n'ubwoko bwa Andes virus. Iyi virusi yari ifite umwihariko kuko yagaragazaga ubushobozi bwo kwandura hagati y'abantu mu bihe bimwe na bimwe, cyane cyane mu miryango cyangwa se ahantu hafunganye ndetse n'ahahurira abantu benshi. Ibi byatumye abantu benshi bandura, cyane cyane abari batuye aho ndetse n'abakuraga hafi y'aho imbeba zo mu gasozi zikunze kuba ziri. Icyorezo cyo muri Argentine no muri Chile cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'uduce twibasiwe. Ubukerarugendo cyane cyane ibikorwa byo gusura ibidukikije byo mu gasozi n'amashyamba byatangiye kugabanuka kubera ubwoko bw'iyi ndwara. Abantu batinyaga ingendo no kujya ahantu hashobora kuba hari imbeba zitwara virusi, bigatuma amafaranga ava mu bukerarugendo agabanuka. Nanone ubuhinzi n'ibikorwa by'ubucuruzi byagiye bigira igihombo bitewe n'uko abaturage bagombaga kuguma mu ngo cyangwa se kwitwararika cyane. Byongeye kandi leta z'ibi bihugu zashize amafaranga menshi mu bikorwa byo kurwanya indwara, harimo gukurikirana abarwayi, kwigisha abaturage uburyo bwo kwirinda no kunoza isuku y'ibidukikije. Ibi byose byatumye hari igihombo mu ngengo y'imari ya leta kuko amafaranga menshi yagiye mu buzima aho kujya mu yindi mishinga y'iterambere. Muri rusange icyorezo cya hantavirus mu 1993 muri Amerika no mu mpera z'1990 muri Amerika y'Amajyepfo cyagaragaje ko indwara zituruka ku nyamaswa zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu ndetse no ku bukungu bw'igihugu. Mu Burayi na Aziya, hantavirus nayo yagiye igaragara kuva kera, cyane cyane mu bihugu nka Chile ndetse n'Uburusiya, aho yatezaga indwara zifata impyiko renal syndrome zigahitana abantu bake ugereranyije n'izo muri Amerika. Muri rusange amateka ya hantavirus agaragaza ko ari indwara imaze igihe kinini izwi, ikunze kugaragara mu duce dutandukanye ku isi mu buryo butunguranye, igahitana abantu ariko ntibe icyorezo gikomeye ku rwego rw'isi yose. Ku mugabane wa Afurika kugeza ubu nta mateka azwi neza y'uko hantavirus yigeze itera icyorezo gikomeye cyangwa kigahitana abantu benshi nk'uko byagiye bigaragara ku yindi migabane. Nubwo hari ubushakashatsi bwerekana ko hari uduce duto tw'isi virusi ishobora kubonekamo mu nyamaswa zimwe na zimwe zo muri Afurika, ntigaragaza ibimenyetso bihagije by'uko yigeze ikwirakwira ku rwego runini cyangwa igatera impfu nyinshi mu bantu mu gace ko muri Afurika. Hantavirus yandura cyane mu bidukikije. Umuntu ashobora kuyandura ahumeka utunyanyugu duto tw'umukungugu twandujwe n'inkari ndetse n'undi mwanda wose uturutse ku mbeba. Nanone ishobora kwandura mu gukorakora ibintu byanduye cyangwa se kurumwa n'izo nyamaswa. Mu buryo budasanzwe hari ubwoko bwa hantavirus nka Andes virus bushobora kwandura hagati y'abantu iyo begeranye cyane kandi igihe kirekire, nko mu muryango cyangwa se ahandi hantu hafunganye nko mu bwato. Iyo umuntu yanduye hantavirus ashobora gutangira agaragaza ibimenyetso byoroheje nk'umuriro, kubabara umutwe, umunaniro ndetse n'uburibwe mu mubiri. Nyuma indwara ishobora gukomera igatera ibibazo nko guhumeka nabi cyane, bikaba byageraho umuntu ananirwa guhumeka neza. Hari n'ubwo bw'indwara bwitwa hantavirus pulmonary syndrome bushobora kwihuta bukaba bwateza urupfu mu gihe butavuye hakiri kare. Kwirinda hantavirus birashoboka kandi biroroshye iyo abantu babimenye. Icy'ingenzi ni ukwirinda kwegera aho hashobora kuba hari imbeba cyangwa imyanda yazo, gusukura neza aho dutuye, gufunga neza ibiribwa no gukaraba intoki kenshi. Mu gihe umuntu agiye ahantu hakekwa kuba haranduye, ni byiza kwambara udupfukamunwa no kwirinda guhumeka umukungugu. Nubwo iyi ndwara itarakwirakwira cyane ngo ibe yagera no mu Rwanda, ni byiza ko Abanyarwanda bagira ubumenyi kuri yo. Dukwiye gukomeza kwita ku isuku y'ingo zacu n'ibidukikije, turwanya imbeba no kwirinda gukorakora imyanda yazo nta bikoresho bidukingira twambaye. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri iki kiganiro cyavugaga kuri hantavirus ndetse n'aho amakuru ageze aka kanya. Tubararekera gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, mukora subscribe ndetse munasangiza n'abandi ibiganiro byacu. Murakoze cyane.